sorry I'm no nang the video go exe beginner video part 2 right ngai ka bo user interface mu jo dai kure ya ti nang na exe bashin kade mi re yang re dai phe e pho na mu ga the desktop sai mara da re ya left click la khong jang the pho de na sha re ya ngai na go the desktop sai mara da ma jo ngai na keyboard ko na window phe e window icon phe edit de na tip de ngo sang jang ya mu do ne ko ka sa go automatic shi wa shang do se de kure se ga an ni like ka ka e a EXCEL mu de ku like ka se ga jang an ko de mu wa se kure de kure se ga jang an ni de open na ko sa tip na de go exit pho ai ra ngai anh na mouse the exit phe wa part na re jang de ku thot na me de close na ko tip de se nga jang de exit phe part de re sai okay klang ba pho na re jang go klang ba mien na ku mu ge de na de na me open nga ko tip na de la da the ya de ko na ku wa pho sai nga jang an the ni de test bar ko yu ga yang de test bar ko wa shang do sa de ku wa shang do sai nga jang an the ni go de exit ya inside an the ni go mouse phe e wa to na me right click dit de sang jang de box kha wa sang jang an the ni go ya mu do pin to test bar nga phe e tip da yang tip that yang ya ngai de exit phe e wa pat ko das na ne la ko order f4 the pat na keyboard ko na order the f4 the tip that na dan yang de exit ko pat na se an the ni ya ne ko wa mu we ko de yo the test bar ko pin to test bar nga wa tip de ya ma jo the exit ko the test bar ko bung li wa klo ma se ku re mien na ku the keyboard ko na window icon phe tip na me exit nga sa tip ra ma se okay de la that phe che da ka ya nga the exit phe pause na nga the pin to test bar ko di da ma jo the test bar ko an thani left click la khong sa tip da chang the exit ko pho wa ku re exit phe part na re se nga jang the close my part as on an thani order f4 the my part de ya nga close the by part ta cha okay ya go the pin to test bar phe an thani the test bar ko an kam to na nga jang the test bar ko nga the exit an sa mouse to no to na me right click tip na me tip de se nga jang bout la ngai mi khat wa de bout ko the mpin from test bar nga phe an thani tip de se nga jang the exit icon ko test bar ko ngam se khu re ko window clock phe ba tip de mu ha no tip de the exit nga khat wa se nga jang an thani the ne ko yu ka open file location nga de ko wa thak ko de ko left click la khong ang the tip de se nga jang de ya exit nga sha ko wa shang ma se khu re ya nang go exit ko ya de exit phe slash jordan na me right click dit de na me an thani de bout la ngai mi khat wa se nga jang de send to nga ko sa na me de create the desktop create shortcut nga ko edit de ya ngai de phe edit de se dit de se na me de phe close the pu ma jang de desktop sa exit icon ko wa mu se ku re ya de wa re nga de okay de exit phe pho na re jang left click la khong lang the wa tip de ko de ku dit de se nga ya exit pho wa se exit phe part na re jang de close nga phe tip de shin re order f4 tip mu wa ko exit phe de desktop sa my ton da zon an the ni my la ko ya de phe la na re jang delete nga tip ko dan jang de desktop sa exit ngam se desktop sa exit icon wa ton da na my port la ngai zon de test bar sa mu ton da na my la ngai nga phe sun dan ne zon de keyboard ko na window icon phe edit na me de ko exit ngu giat na me exit phe pho yang mai ai nga phe ngai
sundan miyu karasai okay ya anteni exact phan la khong je mai je da ra de go phare I nga ya workbook the worksheet phe je ra ku re okay nge de ko de home nga pu na de new nga ko sa dasna sa na me nang ko yu ka nga yang de yu ka yang blend workbook nga phe wa mo ku re the workbook ko phe shong sang lang ka yang workbook ko phare I nga yang anteni and the exact ko like a book lang ai mi che bung ngai ka the workbook ko the dai like a book ka bo re nga ya de ko la ta na me pho de ya na ngo I mo book 1 exam nga de ko workbook re sa ka bo re nga de the yang an the ni a ming jo yang a ming jo ai wa kap ai khu re ya de like a book phe pho yang ai mai sao phe glam khe glam ai ko de like a man gade nga dai ni phe ko worksheet mu sun ne khu re ya ne ko worksheet ko nang ko yu ka yang de worksheet sheet 1 nga ne ko worksheet re nga ne ko like a man lang ai san no re khu re la ma na an the ni de a pao ai kon ko dit ta chang 2 de lang ai la khom de a pao dit credit yang de worksheet ko lo khai lo mo na khu re de okay ya na zon workbook the worksheet phe nom nang ni asom chena sai nga chang ya nan pai sing chat ka the workbook re nga book 1 nga de phe ko ka bon de phe ko tai te ba ngu sun ne ku re ya de akhyang ne phe ko close de wa phe ko restore down de wa phe ko minimize ngu sun ne ku re de ko ribbon display option de ko sign in internet ni the an the ni account shang ma du re nga ya de phe ko quick access to bar ngu sun ne ku re de they go undo they go redo re nga they go save ya they go ai shang do go tab re nga home tab chắc lang bai thot se they go insert tab they go page layout tab they go formula tab they go data tab they go review tab they go view tab they go help tab re nga na ku tab lang ai khai ka ta ko ai wrong ai ding re phe ko comment ngu sun ne ku re okay the glue lo and that ne the ting phe ko ribbon ngu sun ne ku re ti nang la ta da the tab thai ne ku akan ti ting ne glo da phe mu da phe ko group ngu sun ne ku re the group a ming phe a che mi sang ja the pu ko a shi shi ming da ne ko a yu ka nya ne wa ko clipboard group ya ne ko a yu ka nga jang ko ne wa file group ne ko yu ka nga yang ne wa ko ne ko du krang yang ko alignment group ne ko number group ne ko style group ne ko share group ne ko editing group te ku wa re ku re ya m tut nan de wa phe ko name box ngu sun ne de phe ko ya de phe ko de wa phe ko formula bar ngu sun ne de glue lo de ba formula bar mu don de abcdefg nga nan ling de alphabet like a kap and de phe ko colon letter ngu sun ne ku re ya m tut na me de 1 2 3 4 nga na me number ni kap mu en de phe ko row number ngu sun ne ku re ya de li thang a kwet the de wa bin do de wa phe ko an the ni active cell ngu sun ne ku re ya mu do de la khong ko main do bung li ang lo tim de phe ko worksheet navigation ngu sun ne ya de sheet 2 sheet 3 sheet 4 ni phe ko sheet 5 ni phe ko worksheet tab ngu sun ne ku re ya indi mai sit de phe ko scroll bar ngu sun ne ku re ya ne pu ko nga am jo button scroll bar ya mu do de mu scroll bar sha re nga de ko ma kaw ko nga am jo ne phe ko side scroll bar ya ne ku indi mai ka ba mai sure mai de phe ko zoom in zoom out re nga ya ne them zoom ko tab back page view re nga ya mu do de ready nga de glue lo de phe ko stated bar ngu sun ne ya mu do de a kwai re ma kha phe ko grid line ngu sun ne ku re chu chu ka ba sai ngai ko mya nyu sa ong re hang na video tha pai kun ka